Indian Constitution Day ki thouram Manipur lenga sinduna haukiba November 13 Babuparada leba Chief Minister ki Secretariat Hall da pangthokhre thouram aduda Manipur lenga ki Minister Singh MLA Singh Civil amati Police ki makok thongba official kaya su saruk kya ke thouram gi saruk amu oina Manipur gi puari da mayekla iduna leihuraga da ba India ki Constitution asi Meitei Mayekta iduna lairik oina su phongki loinana aron bangak pagi wasak shu lomina ki thouram aduga mari lenana Chief Minister in berena phongdokhibada November ki tang kuntaruk ing lisingani kunhumdoy si Manipur ki puari da sanagi machuna mayekla na iduna lehuragane India ki Constitution bu Meitei Mayekta phongdoktu na mipam tingna pahanba ngamlagane isagi loan amade iyek leisa pahaibasi ekwe khudingmakki chauthok choningai ni haiki संविधान की मतंगदी मयाम है खंगे Constitution थाइसे लोरे कोई की मसी की मखाद ने कोई नहीं ऐसी पुनः कुछ कोई ने preamble पाथोखरी बा फजर कर बा पृथ्वी द ख्वाहिद की longest written Constitution अदुगा भारत की Constitution की मखाद भारत की लेडी system democrat सिगी मसीगी लयाक वंचत से पृथ्वी की लेडी बताई जाती से नंगत याम मसीदे द inclusive होइबा अदुगा मसीदे द खुदी मसी involve तो बादगी सिदे याम न tolerance लेबा patient काचिन कोया थुंगने पुनमकी उरगे इरम्बदुम Constitution अमन आइने कोई लोबद लांदे मसीदेदा कोई people सिंगी प्रजा सिंगी directive principles सिंग अदुगा fundamental duties सिंग यामना नाखै सेंग संदोंगा ताई